Karić. Vrlo neugodna lopta i evo tog trenutka, evo pogotka Handanagića. Enes Handanagić, to je 11. minuta, 1:0 vode Koprani. Upozorio sam na te lopte Amira Karića, ali nažalost nitko od Dinama tamo nije pratio na vrijeme kapetana Handanagića. Pogledajmo, na 5 metara je ostao prazan, sam, nečuvan praktički kapetan domaćeg sastava. Butina tu ništa nije mogao raditi i samo se naklonio i zabio Handanagić. Tko zna, možda će to biti ponovno onaj okidač i dodatni motiv da Dinamo malo čvršće i kvalitetnije nastavi igrati kao što je to bilo u Maksimu. 6. udarac iz kuta već za Luku Koper. Karić i opet u 5 metara i opet neopreznost i Guberac je zabio 2:0. 2:0. Ivica Guberac, još jedan smrtonosni ubačaj Amira Karića i još jedna neopreznost u Dinamovoj obrani. Prekidi postaju kobni. 2:0. Sada već je vrag odnio šalu, sada to može biti vrlo ozbiljno. 54. minuta, ima strahovito puno do kraja. Barmanić ovdje nije uspio zadržati Guberca. Pogledajmo, Polovanec je išao na tu loptu. Butina je ostao u zrakopraznom prostoru, a Guberac samo utrčao, podmetnuo nogu i pospremio tu loptu u mrežu. 2 asistencije Karića, 2 pogotka je Dinamo primio nakon ubacivanja iz kornera. Prekršaj sada Bišćana. Brzo izvedeno Brulc. Božičić i sada bježi tu Jelenić. Bišćanu, Jelenić bježi Bišćanu i to će biti 11-terac. 77. minuta, start s leđa i crveni karton još za Bišćana. Još jedna dodatna opasnost i problem za Dinamo. Start s leđa u situaciji koja je označena apsolutno kao gol prilika. Tu se nema što prigovoriti Luki Bantiju i Dinamo je sada u vrlo teškoj situaciji. Ozbiljno, rekao bih, uzdrman onim najprije pogotkom Guberca, onda sada ovom naivnošću ovdje, ovako dubokim izlaskom. Pobjegao je taj čovjek kojega sam nazvao lutalica Enej Jelenić i Bišćan ga je dodirnuo malo samo u ovom punom trku. Pao je Jelenić, evo tu je bilo malo guranja, potezanja rukama, koljenom mislim da je dodirnuo nogu Jelenića. On je pao, Luka Banti je pokazao na bijelu točku i Bišćan je još dobio crveni karton, tako da su sada Slovenci došli do prilike da zabiju svoj 3. pogodak i učine utakmicu do kraja potpuno neizvjesnom. S 4:0 eventualno ovdje, iako ćemo pričekati još naravno ovaj 11-terac. Najprije da vidimo Brulca. Dinamo bi ispao. Brulc i to je silovito, neuhvatljivo. 3:0. Ovo je, kažu, kockarski grad. Ovdje Italijani provode dani i noći kockajući se. Dinamo se kockao i u toj kocki za sada je na rubu velikog poraza i ogromnog gubitka. Božičić, vrlo neugodna lopta i Brulc. Ili je to Handanagić bio? Butina je, mislim, ipak dodirnuo tu loptu. Brulc i uz vratnicu je to otišlo, očešalo je čak, mislim, vratnicu ili ne, onaj vanjski dio mreže, ali u svakom slučaju Butina, još jedna velika obrana. 86. minuta. Dinamo živi vrlo, vrlo opasno. Još jednom je to sjevnulo pored same